У найновшим видању телевизійного магазина годни сте опатрить звид зо з другої порядної схацки національного совіту Руснацох у новим зволанju. Zos poljoprivredi budzeme emitovac prilog o novej fajti kravoh Angus, kotri uveženi do Srbiji. Budzeme emitovac prilog o potpisovanju sporazumenja AP Vojvodini i Prešovskoho samoupravnoho kraju. Cerkovni odbor u Kocure apeluje na šitskih ľudzoch dobrej dzeki, že by potrimali druhú fazu hidroizolaciji. Uvidite jak prešol ročni koncert KPD Karpati zo Zvrbasu i jak bilo na kocurskej čutki u Kocure. Rihtame i reportažu zo 12. ruskoho festivala malih scenskih formoh Đura Paparaj, kotri toho vikendu mabudz otrimani u Novim Sadze. Televizijni magazin na njedzelju 7. decembra na 20 hodin. Po zakončenju televizijnog magazina budzeme emitovac nove vidanje familijnog magazina Široki plan, u kotrim popri standardnih rubrikoh i muziki, hosti u studiju budu malženska para Ivanovo, mladi arhitekti iz Novog Sadu. Široki plan na njedzelju na 21 hodinu.